beg itu pula gop. Beda sagop. Bak ken kabu. Bantap Pak Salman. Payah ajak malam. Beta buhu lampu lah repot. Dia Salman ah. Beta buhu lampu banyak beres bang. Dah tercilik dalam laut tu. Pulai ajar lo. Sangat ajar ramanya yang kena. Orang yang kau kena Salman. Apa ada kena? Ke benar doktor. Kak tunggu Salman. Kajian pun kak kedamang doktor tunggu. Hai bocah, kan doktor yan. Nyo bajai laskar. Laskar yang tunggu Salman. Laskar FPI man hana kau. FPI yan hai bocah. Urang yak tham maksud. Orang. Okey sah. Mereka lagi yang begah. Layan dua. Nah, pulun tayang dia. Tapi wenan ajut. Patah ilong PKH. Ko berarti dia ko. Kalau ada bayi dia tadi lah. Salman, kanan jabut orang yang. Lunjak sajan laskar muna. Tidak, hana lunjak le. Ay tunggu Salman. Napulun tayang baru lah. Praman bocah. Salman, abira ni kerja baca Jokowi Nabi. Ye, puput man ba Jokowi. Mialo matangnya yundang mana galak lunjak. Abi itu. Kau tunggu Salman. Nak berdek kan napu. Kadang kerja yang nasihat presiden. Kau mana Salman? Ini hat katilaknya bocah. Sahabat Jokowi yang calon presiden. Ini tajak nasihat Bamban ke presiden. Atau ilo mantu miyo namuna. Ang mau yang hendak terjadi noi dengar. Hai bocah, miyo namunang kadang memenang dan kupu tajak pegar man hai teman-teman. Sahabat sebelum tu kata pilih lain, tapi sebelum tu mandang. Jadi bang nak orang jak, nak ada syau orang. Hai dosa hana, tapi salah hati dia. Sayang tu na urang yang salah mupom. Ipekele urang yang salah mupom. Kau biar dukung Jokowi walaupun kau. Ya, tunggu Salmannya kau betul. Nak orang kena ulama yang macam-macam. Kadang-kadang bijak bapa presiden. Sayang tu ulama ke macam-macam ni kau. Takut dukung Abu Syed lah orang. Jadi biar gejak Abang mana? Benda Abu Syed mantang dalawan. Ya, kau ramai-ramai. Hai dalawan tunggu Salman kayaknya. Hati betul tinggal macam tu. Halo. Punya Abang Nara ni laskar pilih ah. Dia dah gejak tunggu Salman ah, bapa presiden. Angkau nak hai bocah, yang pakat abu angkaunya yang salah. Kadang si pungut abu, kadang ipegah jauh murah, makanya gejak. Ya kadang Salman ah. Kadang ia pakai berdoa mau dia bujang ah. Kaya Pak Jokowi. Rana tunggu Salman nak galak ke mentang ke Jokowi. Bocah kadang yang nyan man bocah hilang nak galak kulit. Elok tabe aku nak bocah. Hilang kukum lake baik le kau lanjut presiden. Makan Pak Salman nak galak ni le. Pasal bagi bang. Ini begah balik. Nah yang pun bocah. IPE ini. IPE lestret. Pajak dan IPE lain lumpuh mahal. Sayang tu orang asin. Kadang berpayah mutang. Yang kaya Pak Salman. Ayah long meminyak hendak hai kemudian. Long jak pulang hai depak. Sebab mai saya minggu. Tangan naik belah lah ya. Dia yang dengan tunggu Salman ah. Batu-batu nak tunggu Salman habis rela tu. Ayah pian nak belah-belah batu lain. Hilang pemenang ka uet ka keluar ni. Rana nasi laskar. Dah numi mentang. Ada laskar kah nak gaji je. Oh nak gaji buat si laskar. Yang penting nafalan. Oh ya. Keban mah tunggu Salman. Keban dah berkawal tu orang ni. Kan kabu yang jaga Jokowian. Hai bet tapi kele. Abu-abu pi beg jali. Wate-wate hanapa. Betul tunggu Salman. Dah berkawal abu beg jajak. Ame kata popidu. Aku lah bangkau kanya tunggu Salman. Betul betul. Jadi tanya bocah. Beg dasarot dan pi beg dasagop. Saya beg itu pula gop. Beg dasagop. Bak ken kabu. Bantap Pak Salman. Payah ajak malam. Beta buhu lampu lah repot. Dia Salman ah. Beta buhu lampu banyak beres bang. Kanyan maksud dia bocah. Maksud long beg na kamera.
Bek tamang ganti film, bek salah mufo mantu urung awak. Oh, belum fikir. Salman pada dia di malam. Nanti tu malam. Salman. Tanah presiden. Kula kamera tek. Oh, yang ni CCTV bocet. Angka bang, pokoknya. Hampu tak temang. Dia lewat TV. Habis dia. Nanti bocet kan, akan merupakan part lain. Oh, nyan ya bang. Tahu yang kan, presiden Jabah Ulama. Yang mentam ni nyan bang. Bang, Rani nama kerat bang. Nah, sang. Nama kerat telung aja. Tinggal manjut. Si bocet, kasih betul. Ya, ibu. Hai bocet, kamera. Kali kasih betul. Kah bang. Lo pindah kupiah le, karenanya kupiah tauhid hanjar reut. Long benar sih Duku Salman. Nyang kah na buku bocet, karena tulisan bocet. Oh, sok dong. Ya Duku Salman. Ya. Saya bantak awak ya. Ya udah. Apa long gede ke ni je? Jak long ni bang. Long kan, elok ajak gede.